shefu uyu mwuga nawe urawuza fande cyane cyane iwacu ni ino ntabwo wabura umwana w'imasisi uravukiye Masisi ngo uyoberwe gukama kubera ko inka ni izacu. Urakamisha amaboko abiri kuvuruganya. Aba bapapa apari y'akazi bagira urabona ko buri kimwe cyose nguwo kabisa. Chef d'Esite wa Ngungu arimo aravuruganya akubwira ko iyi ari umuco, ni umuco wabo, ni kutime. Ureba kuntu asobeka. Wagira ngo ufite imashini. Ibi ntabwo abarundi babizi, ntabwo FDLR zibizi. Icyo bazi nukunyaga. Cyo bazi nukunyaga. Cyo gituma bagera ahantu inka zikabahunga, abaturage bakabahunga. Bagera ahantu inka zikabahunga n'abaturage bakagenda. Abantu nabicanye kweri. Urabona ko ni ibintu biri mu muco. M23 yagaruye inka. Ebana ngwino mfashe inywa amata. Afande ankamire. Kanze. Fande ko ari mu kazi. Aha niho tugerurira. Kagira amatafani n'abayanywa inshuti yanjye. Musirikana ngwino dusangire, ngwino wicare. Nukuvuga ngo aya ni amata. Aya ni amata yasagutse ku icumu rya FDL kuko FDL yatemye inka. FDL we amata ndayanyoye kiba kibe. Indi nkoni dore fata inkoni. Ukuntu tuba dusangira amata n'ingabo. Ingabo zagaruye umutekano aha ngaha. Izi nka zakamirwaga ingabo FDL ziri gushwira ibishu, ziri gukwirwa ndibangero cure. Baradukamiye. Fande urayisoje? Kuyihumuza. Urayihumuje? Reba kabisa pote twayisigiye cyane. Uko n'ubukama kinyamwuga ndetse n'umuco mwiza wo gusigira inyana. Reba nayo yaretesheje cyane. Fande kagira inka. Nabo kuziha inshuti yanjye. Rero inka ngizo, amata ngaya, buri kimwe cyose ni sawa. Aho hakurya Fande ari kubereka ni Murambi kuko twagiye tuhagaragaza mu mashusho imyaka, ubuhinzi, ibintu byose ni munani. Dore ariya ni amashaza
ariya aranduye ari hakurya ariya n'amashaza ni amashaza yumye urabona iriya bayita indaze benda ku ariko uzi ko inaha ibishyimbo barabikobeka bakabishyira ku makobe noneho amashaza ubwo baragiye kubera yeze bararanduye bakora icyo bita indazi nibyo niko fanda ari kunsobanura kuko arabisobanukiwe n'umuntu hano ni ibintu abamo cyane aragize kabisa fandi hano urabona ko abahungu bameze neza cyane urabona ko umusirikare yanywa amata akananirwa kurwana byashoboka bitese ariko uwanyweye kanyanga ntiyashoboka iyo wanyweye kanyanga uhita ukurikizaho abagore y'inka zitaguhunze zikakuvumerera aba ari insinzi ubwo urumva abakobwa ba FDL bari muri FDL naganirije baravuze ngo abasirikare bari muri ambushingwa ariko buri musirikare afite umugore mu kivera uwo musirikare yarwana turabahungu rero akira nawe turura rwose Imana ihumugisha izi nka ibintu byose ni sawa rero ahangaha Imurambi ubwo rero ndiziwe Gilbert umenye ko nageze iwanyu sinishwe n'inzara sinishwe n'icyaka bankamiye nanyweye kabisa ndiziwe Gilbert wo muri hehe wo muri Norvège hano ibaze amata n'ubuntu urahagera bakaguhereza ku buntu ukanywa ibintu byose bikagenda neza cyane yes ngaho rero Imurambi Gilbert wabonye iwanyu ngiyo Murambi kanze ngiyo Murambi centre Murambi ni mu Bikuyu gusa centre ya Murambi hakurya ku mashuri ndi hejuru yayo ndayitegeye kabisa zirakamwa kanzenywa amata mu Bikuyu byo kwa Gilbert wembe turazanye umutekano dore igiye kudukamira nanone igiye kudukamira rwose ntiyakamiye bake ngaho rero ngiyi imishishe ngiyi nka ngizi nka ngizi nka nazibonye mushumba arimo aravuganya urankamira kankamire nkamira kagira inkaho ni ukuvuga ngo aha ni Murambi ni ukuvuga ngo umwihariko w'Imasisi ni ubuhinzi n'ubworozi wageze Masisi ntugere mu nka uko nguko zimeze ntabwo uba wageze aha ni mu nka amahoro yaragarutse M23 yagaruye amahoro M23 yagaruye inka M23 yagaruye wa muco wo kugabirana murabizi uko twaherukaga ahangaha twa turi kumwe na administrateur wa territoire ya Masisi turi kumwe na chef de cité wa Ngungu bagiye gushumbusha umuturage w'Irushoga inka wari watemewe inka n'abagizi ba nabi izo nyangabira none turongeye tugarutse mu turi kumva aka kamaze nk'amezi angahe amezi ane dore kuntu kameje umwacu n'agatavu keza cyane none se mbabwira iki
umutekano uhari simbigarukaho, kuba duye yaratsinzwe simbigarukaho, kuba M23 yarazanye amahoro ni kawaida. Makenga makenga igara amahoro rwose. Urumva mukanya ndaje nayamwe ni ukuvuga ngo aya mata FDLR yarashinka, mujya mubona amafoto za minembwe inka bazigira za drone, mujya mubona amafoto twigeze kubereka amafoto y'inka zari zarashwe za Tongo, uza kubona amashusho y'inka zatembwe za Bushoga, kugeza ubwo umusirikare wa FDLR yageze mu nazo zirabimenya zikagenda. Hano sisi turi kumwe n'abasirikare ba 23 bafite imbunda, ariko inka zatuye, ariko kuko FDLR zirasa inkuna inki mubonye ihita inanarira. Iyi nayo mwayikamye imwayikamye. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni ukuvuga ngo bararagira, noneho saa 4 zageramo mu kadomo bagacyura, ubwo kwa gucura nyine bakaza bakagira gute, bakaza bagakama n'inyana zikonka. Yizane gakeya, reba amata kabisa. Urabona amata se nk'umuntu nk'uwo muzarendo uri kwa General Obedi, ubarimo aranywa iki se afande? Buriya Obedi hariya bari kunywa iki? Ubwo ba Obedi barimo baranywa akanyanga. Abo ba Mutayomba, uretse Mutayomba kuba yakora ubugoryi, ejo nakoranye ikiganiro n'abagore ba Mutayomba. Umwana w'imyaka 14 ngo aryamana na General, kandi General ngo yaramubonye aravuga ati wowe urakuze uri n'umukecuru. Urumva ubu General abo n'abantu rero bafite rana n'umuvumo, kuko aba bagabo bose bakorana na za FDLR. Izo nteramwe zasize zishe abantu mu Rwanda inzirakarengane, bamena amaraso atari urubanza, aho barisharaniwa umugani wa Jire muri mbabare ni bumva mwita. So mukanya gato rero afande agiye kudukamira tunywa amata ahangaha, kuko amata arahari. Ni inka zirisha umucaca, zinka ntago zahirirwa, ni inka ubwatsi buba buhari ahangaha 5 kandi n'ibikuyu biracyahari, ukeneye kugura n'igiciro nakimenya. So reka afanda dukamire.